Vediamo qui, amore, che così abbiamo l'acqua, il bau. Ci sono tutte le cose bellissime che vuole Livia. Guarda qua, C'è qua? No, qui è radio, se da. Jeszcze połamo do Oksji. Arrivo. C'era già la Murano nella gestione di queste robe qua. Cioè non c'è più possibile, Paolo. C'est pour ça que j'ai assisté. Il y a quand ils m'ont dit vous avez raté le cours du carnaval. Mais tu vas bien bouffer, tu vas t'emmener d'aller dans le Jésolon pour des conneries. Je les avais ratés ce soir. C'est ton groupe, moi je l'ai pas fait. Comme dit Maïté, hier, c'est belle avec un jupe. Oui, c'est normal, c'est vite fait. Je mettrais un jupon, c'est moins chiant. Hein. Je mettrais un jupon. Therese has a better eye than I do. I like sitting over there. How are you? Fantastic. No, we didn't. I was like, how did they not Walking around the back. So really nice. Don't walk back there. C'est dur, hein? Hey, Lindsay, we're gonna go in the alleyways a little bit. Okay. Je savais vous manquer Ah ben voilà. Ça passe, c'est gratos. Merci. Mamma mia. There you are. There should have been the alleyway. Yeah, the way over there. I was gonna help you with your shoes, but I guess you want to use this right now? Jamie, I'm gonna.
Look at his grade. Cosa vuole sta sorella? Perché? Ah, Valenciano. Il y en a une, il y en a un qui Il est. Eh non. Ah oui. Attends, mais c'est bien là. Thank you.